Mwaramutseho neza nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu hano kuri Saheli TV, tugarutse mu mwanya w'amakuru ari kuvugwa mu biyaga bigari. Mutwemerere tubashimire uburyo mudahwema kubana natwe gatanu kuri gatanu, ibyo mukora turabibona, Imana ibaha umugisha, natwe tubafite ku mutima. Reka dusuhuze abantu bose bari hirya no hino ku isi, abatwumva bari muri Amerika, abatwumva bari ku mugabane w'Uburayi, abatwumva bari muri Afurika, aho hose mwese tubahaye yambu. Abari mu Burundi, Imana ibarebe neza kuri uyu munsi kandi ibagirire neza. Abari muri Kongo mwese, Imana ibarebe neza ariko kandi ikomeze kubabera ku rugamba. Abari i Bugande, abari mu Rwanda mwese mugira amahoro y'Imana. Abari muri Kenya, Tanzania, abari za Sudani, abari hirya no hino muri Afurika mwese tubahaye yambu. Imana nibarebe neza kandi ibaha umugisha. Reka rero dushimire Imana ko yaduhaye uyu munsi ngo tuwubemo. Imana ishimwe nayo ibane natwe. Reka dukomereze hirya no hino ku makuru n'ibiganiro byacu, tuganire turebe ibiri kuvugwa hirya no hino. Reka tunyarukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi ni muri Kamanyura. Aha Kamanyura M23 yongeye guhura n'uruva gusenya. Reka twihutire ahazwi nka za Nyangezi, ahazwi nka za Kisangani, aho hose muri ibi bice M23 yakubiswe inshuro mu buryo budasanzwe. Biravugwa ko hari n'uduce yagiye ivamo batiriwe barwana. Reka tugaruke kandi tugere mu mujyi wa Bukavu, aha naho haratutumba intambara mu buryo budasanzwe. Ariko kandi turaza kujyana Kavumu, aha ngaha naho isaha ku isaha mwakumva ko rwongeye kwambikana mu kubohoza iki gihugu ku ngabo za FARDC, dore ko baryamiye amajanja bashaka kwisubiza ibi bice. Ariko amakuru aturuka hirya no hino aravuga yuko izi ngabo z'Abazarendo n'ingabo za FARDC cyo kimwe n'ingabo z'Abarundi nazo zikomeje gushaka kwisubiza iyi migi. Biravuga ko igihugu cy'u Burundi cyohereje abakomando mu rwego rukomeye rwo hejuru kugira ngo bongere bajye kurwana intambara kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi ni mu gace gaturanye n'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi biri kuvuga yuko mu mujyi wa Goma naho abantu bari kwibaza ese Kabila yaba kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa yaba yamaze kuva kuri ubu butaka. Ayo makuru yose turaje tuyave imuzi n'imuzingo. Biravuga ko mu gihe Moise Katumbi nawe yari afite gahunda yo kwerekeza ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nta handi mu majyepfo ni muri Kivu y'Epfo, ahangaha mu mujyi wa Goma. Biravuga ko uyu mugabo Joseph Kabila we yaba yamaze kwerekeza ahandi mu kindi gihugu. Icyo nta kindi, haravugwa igihugu cya Angola. Ntaho uzi cyaba cyamujyanye, ariko turaza kureba niba koko ari ukuri. Ayo makuru yose turayava ido n'ido turebe. Haravugwa ko ingabo za M23 zikomeje gushyamirana na SADC. SADC ikaba yanze gutaha ngo isubire mu bihugu byabo. Hanyuma M23 imaze iminsi ivuga ko izi ngabo za SADC zigomba gutaha zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za MONUSCO, kubera ko ziri mu bugambanyi bukomeye kuri M23. Ariko amakuru aturuka muri Goma aravuga ko SADC ibyita bikozwa yaba yanze gutaha. Ariko abantu bakibaza impamvu yanga gutaha, bakavuga ko ikibazo cyaba ari uko bamaze kwimwa ikibuga cy'indege cya Goma, bakaba bashaka gucishwa ku butaka bw'u Rwanda. Baherutse gutangaza ko nta buryo banyura ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'uko intwaro bafite batabona uko bazitwara. Ariko ayo makuru yose cyo kimwe n'andi ari gucaracara hirya no hino turaje tuyave imuzi n'umuzingo. Utwemerere ubane natwe ntujye kure, hanyuma kanda subscribe wowe utarabikora, ukande like,
usharing ibi biganiro. Ikindi turagusabye ngo utwandikire muri comment utubwire 5 kuri 5 niyo wadusuhuza gusa, ibyo biratunyura bidukore ku mutima, ariko kandi bitwereke ko turi kumwe nawe, wowe wabikoze. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukureba neza. Reka duhumurize umuntu wese ufite ikibazo mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi, tukubwire ngo komeza wizere Imana, Imana igufiteho umugambi, ntabwo Imana yakuretse. Humura, komera. Turakomeje rero amakuru yacu hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere ahangaha, aho randi ni mu mujyi wa Kamanyura, ndetse na Nyangezi, ndetse n'ahandi hose za Kisangani. Reka dukomeze Kamanyura. Biravuga ko ingabo za M23 zongeye gucakirana n'ingabo za FARDC, ndetse 6 bakahasiga ubuzima. Amakuru aturuka ahantu abaturage baravuga yuko ayo makuru ari impamo, kubera ko ahagana ku mugoroba izi ngabo zongeye gucakirana n'ingabo za M23, ni mu gihe kandi bari bahagabyeho igitero mu buryo budasanzwe bashaka kubigiza inyuma. Hanyuma ku gisirikare cya M23 biravuga yuko 6 bahise basiga ubuzima mu buryo budasanzwe. Iyi mirwano ikomeje kubera muri kano gace, tubibutse ko ikomeje gukura abaturage mu byabo, bakomeje kugenda bahungira hirya no hino mu bice bitarimo intambara. Ariko kandi mu bice bya Nyangezi naho haravugwa intambara M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo, n'ingabo z'abarundi, n'ingabo za FARDC. Ahangaha biravuga ko batanye mu mitwe, bamara hafi amasaha agera kuri 4 bari kurwana, ariko bikavuga ko ingabo za M23 zabashe gusubira inyuma, ndetse abagera kuri 36 ngo bakaba bahasize ubuzima. Ariko kandi dukomereje amakuru yacu aha n'ahandi ni za Kisangani, mu bice bya Kisangani n'ahandi bavuga ko nta mirwano igeze ihaba, ahubwo ingabo za M23 ngo zikuye muri iyi migi zigasubira inyuma batarwanye. Aha kandi baravuga intambara ko ikomeje guca ibintu bigacika, ni mu gihe ingabo z'Ababiligi, amakuru aturuka muri iki gihugu avuga ko zigiye kuza gufasha izi ngabo n'ubundi za Wazalendo na FARDC. Ahangaha muri kano gace ka Nyangezi na za Kisangani bikavuga ko hari gukoreshwa drone z'intambara z'igihugu cy'Ababiligi. Izi drone rero bikavuga ko zimereye nabi ingabo za M23 mu buryo bukomeye cyane, uburyo bari gukubitwa inshuro ku rugamba. Ingabo za M23 ziratangaza ko zitashobora gutakaza umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, kuko ariyo miji ikomeye zabashije kwigarurira. Ariko kandi amakuru aturuka ku kibuga cy'imirwano aravuga yuko izi ntambara zikomeje kugenda zibica bigacika, ni mu gihe M23 yo ikomeza kugenda yegera inyuma. Bikavuga ko igenda yegera inyuma mu rwego rwo kugira ngo icunge umutekano muri iyi miji yabashije kwigarurira mu buryo budasanzwe. Ariko kandi dukomereze amakuru yacu aho nta handi ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu kirinzwe n'ingabo za M23. Bivugwa ko izi ngabo za M23 zahasize abarwanyi bakomeye mu rwego ruri hejuru, batojwe iby'intambara mu buryo budasanzwe. Mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu ndimi abantu bamenyereye bazi, bakunze kuvuga ko ari ba sniper ngo barebera mu cyico. Abo ngabo rero ngo nibo bakomeje kugota iki kibuga cy'indege cya Kavumu. M23 ikomeje gucunga umutekano aha hantu. Kavuga ko inkengero z'iki kibuga ziriho intwaro zikomeye karundura zishobora gutabara aho rukomeye isaha ku isaha. Ni mu gihe iminsi ishize baheruka kucyamburwa amasaha agera kuri make, M23 bikarangira yongeye kukisubiza. Amakuru aturuka aha hantu rero avuga yuko ingabo za M23 zahise zashyira uburinzi budasanzwe ndetse n'intwaro zikomeye mu buryo budasanzwe. Amakuru aturuka i Bukavu aravuga yuko ingabo za M23 arizo zikomeje gucunga umutekano mu buryo budasanzwe. Umuturage uri mu mujyi wa Bukavu aherutse kutubwira ko yabonye ingabo za M23 zikomeza gucunga umutekano
w'abantu n'ibintu muri uyu mujyi wa Bukavu. Ni mu gihe abaturage ngo bakomezaga kugenda birara mu bintu bya bagenzi babo, babasha kugenda basahura batwara mu ngo zabo, ariko M23 igakumira ibyo bintu mu baturage, hanyuma ikababuza gukora ibyo ngibyo byose. Ubu akaba avuga ko umutekano wagarutse ahangaha muri Bukavu. M23 ikaba yarayemeye ko abantu bakora urujya n'uruza muri uyu mujyi wa Bukavu, ndetse bikavuga ko n'amabanki amwe ashobora gukoreshwa mu gihe byaba bikomeje kugenda neza, ariko abaturage bakomeza bumvikana ko bagaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko amafaranga yabo yari ari ku makonte ngo bayafatiriye. Ni mu gihe kandi ingabo za M23 ziyobowe n'umuvugizi wazo uhagarariye M23 aherutse gutangaza ko aba barwanyi bemeye ko abaturage bafungura banke bagakomeza gukora ibikorwa byabo mu buryo budasanzwe. Twihutire mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma uri kuvuga mwiki muri iki gitondo? Amakuru abyutse avugwa mu mujyi wa Goma bavuga ko ingabo za M23 n'ubundi mu bice bya za Nyiragongo aho ngaho bakomeje gucakirana n'ingabo za Wazalendo, ngo harimo ibirindiro bikomeye cyane muri Nyiragongo, aho ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC zikomeje kurwana mu buryo budasanzwe zitana mu mitwe. Ku mugoroba w'ejo nibwo hagaragaye umuturage umwe ari kwerekana uduce bari kugenda barwaniramo. Aha ni muri Nyiragongo mu bice byegereye umujyi wa Goma, ariko kandi M23 iri kurwana nabo ikomeza yegeza ibi bitero kugira ngo badasatira umujyi wa Goma. Ariko abirebera hafi mu basesenguzi bavuga ko isaha ku isaha byashoboka ko ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC zishobora kwisubiza uyu mujyi mu buryo udasanzwe. Ni mu gihe M23 yo ihora itangaza ivuga ko ingabo za SADC zikomeje gukora ubugambanyi bukomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariyo mpamvu bifuza ko bava kuri ubu butaka bagasubizwa mu bihugu byabo. Ingabo za M23 ziherutse kuganira n'ingabo za FARDC bavuga ko bagiye kuvugurura iki kibuga kugira ngo izi ngabo zizabone aho zinyura zisubizwa mu bihugu byazo. Ariko kandi nyuma y'igitero cyagabwe kuri M23 aho nta handi ni mu mujyi wa Goma, bakavuga ko SADC yaba yihishe inyuma y'ibi bitero. M23 isesa amasezerano ivuga yuko uko byagenda kose SADC igomba gutaha ariko iciye ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru aturuka i Goma aravuga ko SADC yaba yanze gutaha. Ibi nta bindi, ikaba ivuga ko itashobora gutaha iciye mu Rwanda, ahubwo ko igomba kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma mu rwego rwo kugira ngo babone aho bacisha ibikoresho byabo birimo imbunda ziremereye zikomeye. Ingabo kandi za SADC ziherutse kuvuga ko zitabona uko zinyura ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'intwaro zabo bafite ko batabona aho bazinyuza, ariko M23 yo irareba igasanga ari urwitwazo, ikavuga ko uko byagenda kose igomba guca ku butaka bw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi mu minsi itambutse M23 yavuze ko yasanze abasirikare bagera ku 3,000 mu birindiro by'ingabo za SADC, kavuga ko n'ingabo za MONUSCO zaba zibitse abagera ku 1,200. Ni mu gihe kandi izi ngabo zigera ku 1,200 bamwe mu bagera muri 800 ngo baba barasotse muri ibi bigo bakabasha gusubira mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imana ikomeze kubarinda, Imana ibarebe neza, ibarengere. Amakuru yacu turayakomereza hirya no hino ku mugoroba, ariko kandi reka tubwire umuntu wese uduteze amatwi ngo Imana ikurebe neza. Reka twihanganishe bene wacu b'Abanyekongo aho bari hirya no hino b'abaturanyi, tubabwire ngo muhumure, Imana ibirimo. Igihe nikigera muzaba mu mahoro, mutuze kandi mutunge mutunganirwe. Kugira amahoro y'Imana rero, Imana ibarebe neza, turabakunda, mukomeze kugubwa neza. Amakuru yacu nakagaruka, mugire amahoro. Turaza kubagezaho amakuru arambuye ku mugoroba tubaganiriza ku nkuru za Joseph Kabila, niba
yaba ari ku butaka bwa Kongo cyangwa se niba yamaze gusohoka muri Kongo. Mugire amahoro y'Imana.